Vhukati ha minwaha ya fumi-malo na ya furaru-ina vho ḓa nga vhunzhi u haelwa afho ḓoroboni ya Bloemfontein. Izwi ndi nga murahu ha musi ho itwa divhadza namusi ya uri tshigwada tsha minwaha iyo tsho vulelwa u bva namusi. Vhaṅwe vha vho takalela u ṱhavhiwa ḽi tshi sala ḽi tshi ita masiari ho vho no vha na vhanzhi vho no haelwaho. I've had COVID before, so I was quite excited. That's why I got up early. And my message to younger people would just be also come, get vaccinated. It's protecting other people, not just yourself. I think 3 of my family members got COVID and the effects are devastating. I'm feeling a bit scared, but good, mostly good. We will be going around encouraging everybody, not just the 18 to 35, everybody to get vaccinated. But because we are launching them, they will have not been vaccinated. We want them to come, and maybe then this will encourage even those that had vaccine hesitancy. We've seen numbers going down that are coming to our vaccination sites. Fhala vunḓuni ḽa Mpumalanga vhaofisiri vha mutakalo vho rwela ṱari mbekanyamushumo iyi ya u haelwa vha miṅwaha ya fumi-malo ya ntha fhala khoḽedzhini ya Nkangala TVET ḓoroboni ya Witbank. Vha muhasho wa mutakalo vha ri vha fulufhela uri vhaswa vha ḓo ḓa nga vhunzhi u haelwa. We can say that the turnout here is impressive, especially because we are in a TVET and the leadership here is with us, and starting from the president, she's already about to vaccinate. Musi zwi zwo ralo fhano vunḓuni ḽa Gauteng vhunzhi ha vhadzulapo vha miṅwaha ya fumi-malo u gonya ndi vhe namusi vha livha sentharani dza u haelwa nga vhunzhi. When we have really vaccinated all of them, it should be 5.2 million. That's what we would be very happy about. So we've got a mountain called 5 million to climb. U haela tshigwada itshi tsha miṅwaha ya fumi-malo u gonya zwo vha zwo fanela u thoma nga ṅwedzi u ḓaho nga ḽa u ranga. Fhedzi vha muhasho wa mutakalo vha ri khwine vho sendedza datumu iyi tsini sa vhunga dzilafho vhe naḽo. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo na vhashumi vha migodini u mona na migodi ya vunḓu ḽa Limpopo na vhone vha kha mafulo a mihaelo. Vhunzhi ha vhashumi vha migodini wa Platinum wa Mugalakwena fhaḽa Mukopane vho no ḓi thoma u haeliwa. Mugodi muhulwanesa wa tama wa Platinum ḽifhasini una vhashumi vha zwigidi zwa sumbe vha khou shuma nga phesenthe dza 45 dza vhashumi vho tholwaho. Vhaṅwe vha khou lwala ngeno vhaṅwe vho ḓikhetha. Mugodi wo pika u fhungudza zwo pfukela vhulwadze. We've lost, just in South Africa alone, close to 100 employees in our businesses here. We don't want to see a repeat of that. That is what we're trying to prevent. We know that vaccination, especially vaccination with something like Pfizer, is 95% effective against death and hospitalization. So if we believe if our employees can get vaccinated, that is what we're hoping to remove away from us as a company, our colleagues, and people being ill and dying from COVID-19. Coronavirus. I'm feeling all right. I was afraid that the syringe is going to hurt me, but everything is well. There's no pain. There's nothing. I am feeling so good. Yeah, the vaccine is very, very nice. It's right to be vaccinated to be safe. Hezwi ro fhedza u vha ṱhavhela vhashumi vha fhano ri ḓo kona u ḓo vuleliwa na uri vhathu vha community vha kona u ḓa vha shumise hafha fhethu u ḓo uri na vhone vha kona u ṱhavheliwa. Zwo ralo vha muhasho wa zwa mutakalo vunḓu ḽa Limpopo vho ḓivhadza uri vho no haela vhathu vha paḓaho miḽioni nahone vha khou ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓe vha ṱhavheliwe. Lutendo Bobori, SABC News, Mokopane.